Zamisli da se Zemlja upravo sada potpuno zaustavi. Ne da uspori, nego da stane u jednom trenutku. Ti možda ne bi primetio prvih nekoliko delića sekunde, ali onda bi nastao haos. Na ekvatoru se Zemlja okreće brzinom od oko 1670 km/h. Ako bi se planeta naglo zaustavila, tvoje telo, atmosfera i okeani ne bi mogli odmah da stanu. Sve bi nastavilo da se kreće. Vetrovi bi postali nezamislivo snažni, a ogromne količine vode bi se pokrenule preko kontinenta. Gradovi, šume i infrastruktura bili bi izloženi katastrofalnim silama. Ali ako nekako zanemarimo to i zamislimo da Zemlja samo prestane da se okreće, dan bi trajao oko 6 meseci. Jedna strana planete bila bi mesecima okrenuta ka Suncu, dok bi druga bila u gotovo potpunoj tami. Temperatura bi na jednoj strani postala ekstremna, dok bi se druga strana ozbiljno ohladila. A okeani, oni bi vremenom počeli da se premeštaju prema polovima. Zemlja kakvu poznajemo više ne bi postojala. I zato sledeći put kad vidiš zalazak Sunca, seti se da u tom trenutku zajedno s celom planetom krećeš brzinom od preko 1000 km/h. Ukoliko vam se dopao ovaj video, ne zaboravite da zapratite kanal u znak podrške. Vaš gospodin X.